Dobar dan, sa vama je Balkanation. Evo da vam predstavim jedan sistem za chat koji sam napravio. Znači samo za vas naravno. Vrlo je jednostavan za korištenje i vrlo jednostavan za pripremiti ga za vaš server. Sve što trebate je jednostavno spawnat se. Naravno, malo šteka, ali nema veze. I sada, znači imamo dvije komande. Ali imamo dvije komande, imamo tri komande. Znači chat edit, chat i c. Znači čemu služi chat? Znači kada dođe neki igrač na server i on srami se biti na TeamSpeaku, on može otići na vaš team chat, zapravo tako smo ga nazvali. Znači napiše chat. I ovdje, znači ovo zanemarite ove chat name, to su ostali koji se ne koriste. I ovo dole je bug koji još nismo riješili. I znači chat name, šta sad igra dođe ovdje, jednostavno klikne na chat name i neće. Zašto neće? Zato jer je crven, jer taj chat nije aktivan. Ali zato može otići na primjer, chat koji se zove SWAT. I sada molimo te upiši lozinku, a pošto ne zna lozinku se makne i ode na policiju. Na policiji je, kako smo stavili lozinku, ne znam koju sam lozinku stavio. I znači tako se, evo ovdje valovi, evo ga. I sad se na chat i sad koristi chat c nešto i tako piše poruke s drugim igračima. Inači, chat kad se želi maknuti samo se odjavi i c više ne može pisat nešto, ništa ne može pisat. I to je to, znači chat, tu se igrač logira na taj chat i priča se pravo s drugim igračima. Onda imamo drugi sistem, isti sistem za admine, rc ono login, admin, lozinka. Znači za kontrolu tih chatova. Chat edit. Znači ovdje su mu ispisani svi chatovi administratoru i on jednostavno ovdje na policija, uredi ime chata, znači ode ovdje na policija i napiše vojska. U redu, evo, trenutno ime je promijenjeno. Ako želiš pisati novo ime, napišeš ga ponovo. Promijeni lozinku projedim jednostavno lozinka, evo ga, lozinku, trenutna lozinka je lozinka. I znači aktivan je i sad kad igrač ode ovdje na chat vidi vojska i on se tu može konektirati i naravno chat edit vojska možemo ga deaktivirati i sad je neaktivan. I sad chat vojska neaktivno ne može izabrati. I tako znači vi se možete dodati koliko god hoćete, možete par privatnih napraviti itd. itd. Onda dalje imamo chat, na primjer, a to je to. I onda na primjer ako se igrač prijavi na chat, nešto tamo, everybody, evo ga, i mi odemo chat edit, na primjer slučajno taj renamamo i napišemo ga crips, u redu, i promijenjeno je ime chata u crips i igrač dobi tu poruku i završi. Ako deaktiviramo, naravno izbaci ga iz toga, a ako crips malo chat crips everybody chat edit, ako slučajno promijenimo lozinku na nešto, promijenjena je lozinka, saznaj novu lozinku, dođe mu poruka i chat kanal se zatvorio, nešto ne možeš pisat, ništa. I to je to, to je taj sistem za chatove, bilo mi je drago, ja se nadam da vam se jako sviđa. To je to od mene za sad, od Balkanation, uživajte mi.